بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين musidɓe julɓe nene gotoɓe haranɓe hiwrangol islam ɗo ɗe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. haray ko darsu men on no wowiri noon haray ɗen puɗɗade ni karama ko meɗen senike haray kadi talibaɓe gatoɓe hewtude gaɓen kadi yoga e mabɓe hewti haray ko defte men ɗe ƴettunoɗen hanki ɗe wonɗen e continde hande kadi ko fiqhu sunna e defte ikkitiɗe ɗon ɗen irshad deftere irshad nden fiika aqida siɗon feƴƴi firo qur'ana ngo wowɗen ƴettude ngon e nder balɗe nayyi ɗen haray ko ɗum ɗon marɗen hande kadi yer ko Allah taguinane wo haray ɗe wondi nder ga haray ɗon tora kadi faɗagol jentito ha lanna ɓay Allah waɗi haray hande ko ñallal jeeyagal e ñalle wonaɗe e fowtede seeɗa si fuɗɗoɗe yaltude fi jokkere en ɗanji haray o wernama on torama kadi wakkilagol gollitira ko wona e pamede muɗum kon haray wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin karum ko hen tafadda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. توصل دنكا كسنغول كون خير كون سندرته يدن كون خير كو هبي كون حكونde hareji julɓen ko heɓi kon jungo ɓe ɗo ayɓe islam hefraɓe gerda ɓe hetta e hoore doole sendugol ɗum hanke no hande jangi ko yowiti e fi alhumusu joɓal ngal hande noon ko wa amma sahamul yatama wa hum atfalul muslimin ni wo geɓal alyatimaɓe ɓen noon ko woni ɓen ko atfalu ko fayɓe almuslimina julɓe ɓen ko fayɓe julɓe ɓen fa qila wiya yahtassu bihi innama no heɓtori ɗum alfugara u wasuɓɓe fa qila konngol goo wi ya ummu no huuɓiti al agniya alluɓen wal fugara e wasuɓe sabu hen ɗum li annahum sabu kamɓe o du'afa un aslan hay ko ɓiɓɓe alluɓe wo ma hay wono hani hendagol hay ko ɓiɓɓe mo bamon alɗi wiila konngol wi haɗa no hani hendagol ɗum mba tanki ko julɗo ɓiɓɓe wasuɓe julɓe ɓen kadi li annahum sabu ɓeɗo fof du'afa on ko payi koye lo'o koye wa in kanu agniya hay so woni ɓe laatake ko alluɓe ay ɓe tawi baba mum to hara ko alluɓe aɗa tigi gon ko lowɓe ɓe contete ɓa hen ɗum ɓe wana hoore maɓɓe rewal bay haqiyu bi isnadin sahihim fillike imam bay haqiyu e tugarde sellude an abdoullahi ibnu saqiqin ane rajulin fi gorko gaala wiwnoɗo ataytu nabiya sallam e arno kanulaɗo allah sa sallam wa huwa bi wadi l qura tawnulaɗo no wono ko wiyeteɗo wadi l qura wa huwa mu'taradun farasan har mo ɓetti ko wiyete kon farsan puccu fa qultu min ya rasulullah ma naqulu fil ghanimati ken ɗum wiwɗen ko nawin ka ko ta ga ko nawaɗe ɗum tan inni ko ta woni ko selli kon ma taqulu ken ɗum wiwɗa fil ghanimati fi oɗo kono hoyri qala lillah naɗo allah mayi ko allah on wodani khumsuha jowaɓla muɗum warbatu akhmasiha nabal joɓal ngal lil jeysi ko kono ngum masalan so tawi woni heɓi keton ɗen joni ko wiyete wano 5 millions ala darbil misal figol misal 5 millions heɓo e nder muɗum joni noon million goto on aray ko adunaɗo sallam jeldete ɗum noon oya million 4 kono ngum senda wiyete alkhumus lillahi khumsuha wa arbatu akhmasiha lil jayshi ɓeyni noon hankin ɗo ɗum ko joni lillahi khumsuha ko barkinogo Allah e fi hollugo geɓal ngal wona sama kala waga sinama ko geɓal Allah ni hennaɗo makko on nanda e geɓal goɗɗo go ka kono noon ko barkinogo Allah tumɓa nawon
joni noon on ko wiya kon ko Allah kon laaɗo woni hendoto kañum senda ɗum waɗa ka hani ɗon wadde ɗeya pecce nayi waɗɓe jihaadi ɓen sende hakkude maɓɓe ɓoltumi inni noon kañum goto kon faynamo wolde fama ahadun awla bihi min ahadin ene goto ɓuura handude mum di goɗɗo kalaɓe maki la woni o wala sahamu tastahrijuhu min jeybika wona ko wiyete kon no wiye geɓɓal saham ko yaltinɗa ka jiba ma no wiye kadi dagawal ko yaltinɗa ka jiba ma laysa anta haqqa bihi wona ɓuuri handude ɗum min akhi kadi siɗɗo ma almuslimi julɗo on masalan holli on fof ɗon fota e mum on fof ɗon fota e mum في الحديث وأيما قرية كلا وسار أسات الله يدن الله ورسوله إلى رمكون فإن خمسها سندها باما دغانياما كون هو هبي كدون جوابان مونغال كل لله ورسوله ara joɓangal ko Allah illa ɗum makko hende to wono wiyeɗe ɗo nanen pecci joyi watte ndeya joɓɓire ɗum aɗon jonne o waɗon e programme makko wonande maslaha al amu suma refti hiya lakum hara ko heddi kon ɗeya peƴƴeɗaɗe nayyi ko onon haɓuɓe wa amma al arbaatul ahmas al baqiya amma jowaɓiɗe nayyi heddiɗen andi si woni ɗini haray kala ko o kadi haray ko joɓal nayyi wiyete al arbaatu ahmasin al baqi andi joɓal ngal ittama joni no nayyi heddi initeɗe joni arbaatu ahmas haray fa tuutano jonnede jeysi kono hen ngo yew haɓugo ngo waɗi haare nden kono wa yahtasu biha no heftata ɗum ɗon al zukuru worɓe ɓen al hararu rimɓe ɓen al baliguna hellifaɓe ɓen al ugala marɓe haqqil ɓen sabu noon ko ɓeɗo wawi haɓude ɓeɗo ɓuuri wawde haare nden ko ɓeɗo andi no haɓirte joni noon jiyaɗo ɗon andi hay so tawi o haaɓi haade ko na o libre haade toujours walla jiɗno ɓurda hay so tawi woni mo wawi haɓude toon haade nde ɗumon wawata kono haare ɓa tan ko jiyaɗo haaray mo ɗusti ka waler ta ko jiyaɗo wasɓen ɗo ɗen wa yahtasu biha no hettora nden ɗon ngal ɗon nayaɓal joaɓire azzukuru al ahraru al baliguna al ugala amma ni sawa mas ko sonna ɓen wal abid e jiya ɓen wa sikhawre fay ɓen wal majanin e feetu ɓen fa innahu ko woni la yushamu lahum ɓe yeɗetake li anna zukurata sabul goran kaako ngun wal hurriyat e diman kaako ngun wal buluh e kellu fiye on walla agale haqqillen surutun ko sarte fil isham ka yeɗede wa yastawi no fota fil ata ka dokke alqawiyu ɗon tiɗɗo ɗon wadda e fo loɗo tanke a haaɓi hay waral tun hay goto an ma a ɓooral goto o jeeyi ɓa tuma tawa ma jogui kafa a guerde e muɗum ko lo ere ma nde waɗi herana salade ma oɗa waɗi kañum mannike aray o no fota ويستوي في العطاء القوي والضعيف ومن قاتل أم هبي ومن لم يقاتل أم هبال باتمون يهي هبال فير مون أرى هذا حبايك بال روى أحمد في لك إمام أحمد عن سعد بن مالك قال وبي قلت من يا رسول الله كأن الله الرجل يكون حامية القوم neɗɗo gorko no wona ko kanko hara ko hiwɗo yimɓe ɓen masala mari ceme moƴƴa oɗo hara ko tugalal molnalngal mo hiwa wa yakunu latoto saamu fo geɓal makko saamu e geɓal hayri hi sawa an e goɗɗo lowɗo go fotay awɗo dépendede sakkude hara so ara sum aranama on ɗon wata hewtede e goɗɗo go sawata on ɗon ɗen kala ko woniri fayda wawata sakkade ɓe fotay o landi ɗum kala ɓe maki sakalatka ummuka sinda si wasanoma nene ma ibna ummi saadin haɗa ko no landi sakalatka sinda si wasanoma ummuka nene ma ibnu ummi saadin wa hal turzaquna tawi si ɗon arskirede wa tunsaruna heɗon wallirede illa bi du'afaikum sina saabu lowɓe mum ɓen
ɗum waɗi goɗɗo go fewde zaman rasul sallam musidɓe tawi goɗɗo o yaheɗa o kasi bo koɓe heɓata gurdam maɓɓe ɗan ka ɗaɓɓere makko oya on noon so weeti harama yeey tun heɗagol ka nasa waajoto toon e ka islamu jangete toon on wulito ye rasul sallam o inni a kanko yahowo on oɗa ron ka yahde ɗaɓɓere ka faggitagol o kanko ila weeti o yahatagol mo jooɗi toon ka jangete ka ɗumannete ka waajete fof o jokka maki yo muñuno gasa ko sabu makko o yewna askirede ko ɗum waɗi ankal joom ɓe nguure so tawi woni ɗa heɓude arsike ma on ta sikku de wonde man nala ko on jonude hoorema allah no andi ɗa wonde woɓɓe to o rewna arsike ɓe on juuɗe maɗa haɗa na yaa wikku wakkuno wona sa monagol ɗumanno joni noon awaɗo gorko o landike ɗum laaɗo sallah maki so dasi nene makko wasanamo masalan hara o mayino law hara o wonali ha fewde o tam ma o ronke jibinede festode ko ɗum manam wa hal tursaquna taw woosi ɗon arsikede ɗon heɓude arsike ma wa tun sarone ɗo wallirede son ukkodirama e haare illa bi du'a fa ko gona soɓɓe lowɓe moɗon ɗo a fi kitabi hujjatillahi l baligha no ko deftere allah hujja allah hujja yettiɗo hujja timmol fa man ba'asahu l amir ommo immini ɗum yeesojo mamo nuli ɗum yeesojo li maslahatil jeyshi ara ko fi nafoore kono ngon wonti yahani kalbarid aɗa naɓowo lettre watta li'ati e ƴewtotoɓe anda programme uji wal jasus e secret yushamu lahu ɓeeɗo oɓe ni haray hay o tawaka haare nden oɗo mo ittane wa in lam yahadiril waqiya hay so o tawaka kaka haare ɓa tun ko programme makko maslaha yeesojo on ko naforoji ɗum oɗo yahani haare o heɓa e gueɓal nder toon kama kana no lawtorno li ousmane yawma badre ñande badre ousmane bon affan o ande tawno ko ñande badre fakat tagayaba anha gonni o wirnike gaynde ɗo haare kono noon ko bi amri rasulillahi sallah sallam ko yamridunaɗo allah sa sallam min ajali maradi zawjatihi saabu nawnade ɓeyga makko rugayata bintu rasulillah sallam nene rugaya bintu rasulillah sa sallam ɓeɗɗonulaɗo on ande koye ɗum o feƴƴinno kanko nene rugaya fa qala lahu nabiyu sa sallam lal makanimo inna laka ajran no wodanma joddi rajulin gorko min man sahida tawanoɓe badran ko haare badri wa samahu e gueɓal makko heɓa baraji mum heɓa kadi gueɓal ko yahuɗo toon heɓa toon naɗo ittanoma gueɓal samahu naɗo yeeɗimo kanko seydna ousmane mo affan ɗon hande ko ɓawan ɗum feƴƴi o resinimo singa on ɗo nene umu kulsum on kadi feƴƴinno naɗo mako no siɗum marno tammugo kadi mi resintemo ɗum ɗo foni no holli haade ɓe yaggodirali ka bisike no woodi o ko witte dewgal so moƴƴi hakkude gorko jombo ɗon hoɗo maɓɓe ko fof moƴƴe ɓen a yimɓe kelluɓe ni yimɓe tedduɓe ɓe ila ƴettan men kala mo ɓe yiyama ɓe teddini ha joni noon so tawi no asku ɗum ɓe tawi gorko moƴƴa gikku o woli toon e konnguɗi hoyreji kañum e bonde gikku ko ɓeynta ha ko yimɓe ɓe ko ɓen ko yimɓe bonɓe noon ka ɓen ɗon ɓe hokketake ɓiɗɗo resintake few mo hokki ɓe hara anda ko gari ande saabu moƴƴe bonɗo gikku makko waɗi ha ka maɓɓe aybinama ka donc aɗa kala noon yoɗo hakkilo haraka makko oto aybine sabu makko islam on kadi te waɗu ha islamu aybinire sabu maɗa an ɓa islamu kan ko hunde teddude ko hendu won ɗum an neɗɗo islamu on si tawi woni a luuti laawol ngol a ñawloto a yoɓata a waɗa piiji harmuɗɗi est ce que haray ɗasika ko islamu hoynuɗa a hoy a innayi ko islamu hoynuɗa kono haray ko an hoy islamu kan hoyata ko ɗum waɗi so tawi woni julɗo goto waɗi bone ta weltoto on bone aɗa mono tikka holla suno ko onno waɗi ko saabu hen ɗum an kadi ko a julɗo torɗa yo allah subahana allah ƴawnuma e bone on ko ɗum waɗi abou darda radiallahu anhu fewndo yahno dimasqa
fi jannugol ton o tawno ɓe yani e gorko ɗon ɗen neɗɗo ɓe yani makko ɗon ala ko ɓe alama wadde ɓe jiwdamo o landi ko waɗi o ko bone o waɗi o rentini ɓe ɗum ɗoni accemi lande on ɓe wi wo si tawno oɗo ukkike joni e couleur ɗoɗen o ƴawnemo kam accemo toon ne o tofeno ƴawra kam accemo toon o mi hollemo de o ƴawa o awa ɗoɗo ko bone waɗi sore Allah yo Allah dande on bone isnanomo yo Allah yaafamo kanko oton wallu seytane hoore siɗɗo moɗon on mo waɗi bone nawa saboto o ɗumanne donc haray ko ɗum waɗi woɓɓe goo so ɓe bonama e muɗum ɓe immike ɓe yehi ɓe heɓoy fedde ɓe wontide e ɓen ɗon ɗen hannde kadi ɓe wona contre muɗum ko so ɓe moƴƴama e muɗum hay imamuɓe duwantoɓe bonɓe ɓen bonɓe goo no moƴƴoya arta ɓe waɗana imamuɓe ɓe torano bonɓe ɓe yo Allah fewnu ɓe du o yo Allah fewnu mo haray ɓe bonnoɓe hoɓɓe goore no nder toon haɗa ɓe reeni ɓe jenti kana wona welto siki na haray an anda bon ɗon kono haray kamɓe heɓe anduma an imamu on andi imamu no anda kañum ka te minen wonowo wola ka fotta o haray on no anda boy no andemata kanko anda boy joni noon si a wolay so waɗi moƴƴereji hannde on tigi feewoyi woɓɓe aray ɓe inna hunde ka rewanno o duwanno sabu duwa moɗo on tigi tigi on weltani ko moƴƴa hay heɓali hunde on no hannde kadi welto moƴƴa o huɗano onon woɓɓe inno e huuɗe jangga inno ota ɗum waɗe donc haray neɗɗo o naayo o won neɗɗo huuɗowo naayo no neɗɗo huuɗowo o neɗɗo yurmeteɗo take fu ngon ɗaɓɓirnoɓe moƴƴere ko wiɗani kon hoore muɗum anda an naadole maɗa holluma oɗo gonga ko Allah subahanahu wa taala on hoddiri wondema nala yeegonga so tawi gonga on noon kadi yiɗana siɗɗo ma ɗum waɗi rasulalmaki hadise mo Anas ibn Malik fili radiallahu anhu la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi an ma yuhibbu li nafsihi heɓata haqiqa gonɗile goto e moɗon ha yiɗana siɗɗo makko ko kon hoore makko e moƴƴere aɗa yo Allah asuken famugol ɗum gollitira ɗum ɗo en andi joni iɗa ronka yawde ka jihadi heɓa geɓal saabu hen ɗum koye maslaha amiru on wonɗa ko on ɗon waɗma e programme fi kono ngun fof fijil ɓen hono seydna Amar hono seydna Ousmana naɗo yamirmo ni yo wondu e ɓeygu makko ɗon ɗen o kippa mo Allah waɗi ɓe feƴƴini toon ɓe wattiniɓe kadi ɓe ari ko ɗum noon haade ɓe tawe jihadi huudi ni haade ni toɗe honno Badri rawahu l-Bukhari an ibnu Umar radiallahu anhuma wa tuqsamu al-ghanimatu ala asasin no fecce ma hino sende kono hoyri ndin an e hoore sibasima an yakuna lirijal nde wodanta lirajili a seppowo wodande seppowo saaha mo ngeɓal walil faris wonana waɗɗiɗo on salasatu ngeɓe tati kanko e pucci makko ngun o andi pucci no ɓuuri aaden ka ɗum hata ko dépensé te ɗum puccu si ñamali wawata geregoy bon yo andi ko ñamata ko no ɓuuri kadi ko aade ñamata joni son fonnama an waɗɗi ɗon haray elleno toon haray nunɗal waɗali e puis kadi on kadi no wawa haɓude ɓuurma puccu ngu haɓe feere haɓira feere par ce que puccu ngu dampa e ɓatti ɓen yeeso o ɓaawo ngu fente kadi falama soppude no ekkita ko etta ɗum no wawi kadi liƴƴude e ma no yiilo waɗi programme a wawi kadi dogude ukkoro façon ji fof ɗa mbaɗa sa jogui puccu donc on e seppo hoore na on gotum donc haɗa an kadi a dépensé puccu maɗa ko ɗum waɗi oɗaɗo ɓenni o puccu ngon ko fecce tati neɗɗo o seppo won tun e kaafo muɗum ɓen noon fecco keɓa gotal wa qad jaatil ahadis ari hadisiji ɗen asahiha silde a sariha feññinde ma laaɓude bi anna nabi sallam kana o laatno yashamu meɗeno lil faris waɗɗiɗo o farasi puccu makko salasata asami geɓe tati wali rajili onane seppo on sahama geɓal gotal wa innama kana zalika saabu ko laati ɗum li ziyadati ɓeydegol ma unatil faras dépense puccu ngun o andi e nagge no ñama ɓuuri aaden ka an dépense nagge masalan sa soɗo nagge banana toon ma ɗum kala ko soruɗa tawa ɗum ko ñamata ko nakko siko ndiyan ka ndaara tungo ndiyan ko yarata ko ndiyan ko yarata ko yarande wotere a yarata ɗum feccere ɗum yo waytiyajihi e hattajungol muɗum kadi ila siyasin e kippo kañum puccu ngu andi
a aynay a dankoto na ya accu ɗon ɗe na ya accu weele par ce que ɗum na oto walni ɗum ko mari ɗum wonki oto kan sa waɗi kabira ngasi wa qad yakunu gonɗi laati ke ta'sirul faris ɓurnugol waɗɗi ɗo bil farasi ko sabu puccu ngu puccu makko ɓurnuna fil harbi ka haare salasata taafin coole tati ta'sir rajili ko ɗum woni ko ɓurnata wa seppowo ta'sir ɓuri an seppowo ngeɓal goto ɗiɗaɓe oɗa waɗɗe ɗon e puccu ngum geɓe tati wala yashamu li hayril hayli wo noon wala yushamu awa yeɗetaki li hayril hayli hanana puccu li anna saabu ko woni lam yungal eggaka an hen law sa sallam annahu wonde kanko ashama o yeɗno li hayril hayli hanana puccu ɗin wa kan latnoma on wonno e makko saabu una baqiran ngeloɗi capanɗe jeeɗɗi yama badri ñande badri walam tahlu haswatum min hasawatihi yeewali hare e hareji naɓe sa sallam minal ibili imorde pucci waya haalibu dawa bihim ko ɗum ɓuri ɗurde ka maɓɓe daabeji ɗin fof pucci on koyete kon geloɗi kono eggaka wonde mana ɗin no yeɗano wa law ashama laha sindonulaɗon yeɗno ɗi la nuqila ilayna ɗum eggetino e meɗe wonde nulaɗo yeɗno ɗi geloɗi kadi wa kazalika noon ashabuhu min baadihi ko noon kadi woni ɗo law ɓen sahabaɓe mbawa makko lam yashamu ɓen yeɗano il ibli geloɗi ɗin wala yushimu li aksara min farasin wahidin yeɗali kadi ko ɓuri puccu wotu kala e puccu muɗum haɗa mari puccu ɓuyi ko puccu wotu li anna nabi sallam lam yurwa anhu fillaka e makko wala an ashabi naga e wonde e makko ɓen anna hunde kamɓe ashamuɓe yeeɗi li aksara min farasin ko ɓuri puccu wotu wali anna al adwa saabu ay ɓen la yuqatalu ɓe haɓetake illa ala farasin wahidin koyna hawre puccu wotu hayɗa mari puccu ɓuyi koye geɓal puccu wotu ngum ɓurta nande a noon a pinan say pucci maɗen kono noon ɓa ko gotu wonti waɗɗoto ko gun ɗon ɗen haaray ko embere gun ɗon ɗen haaray heɓata ma ɗum haaray wawata wonde yonude so innama joni marɗo ɓuuri pucci wotu ɓen ɗum fof heɓe geɓe ɗum ɗa est ce que aɗa waɗɗiɓe ɗon sikka heɓa ɓeya leltuɓe heɓay geɓe sikke nude ɓe marɓe pucci boyi ɗin ɗon fof si woni geɓe ɗiɗi andi wawata yon manadade joni noon ko embere woccu ngoore ɓe ƴettanaɗa wa qala abou hanifata radiallahu an abou hatifata numan no sella ko en radiallahu no sella no enne ko remahullah fo no sella andiɗo ko o janngoɗen fimu ɗebal ɗo tabiyankejo yo yushamu li aksara min farasin wono yeeɗe ko ɓuri puccu waydi wotu li annahu aksaru hana on wa azamu manfaatum ko ndu ɓurta aksar ɓurta hana an alɗinorgol eko ɓurta kadi mawnude kadi nafo koyte kon puccu telemaka har wa yutal faras andi ngel wawata haare ka ɓirdede kañum na noon tagira ɗum ɗa ɗum no ƴaani puccu ko hunde ƴanude ƴoƴude kadi ƴoƴude wiye kadi goɗɗum ka woɗɗi si andi programme ɗo ɗe andu ɗo mari haqqille ande programme uji ɗin hara hewtal ɗon ko ɓanti hoore no ande programme uji ɓuri toon ɗen siko andugo asan sabu se kañum no ƴoƴi hendu ɗum si ari ɓuri kon hewde anda e ɓen ka wontiri siɗa andugo go wallete moƴƴa kañum no mari plan so ɓartike ɓe ɓanti hoore ndu ɓanti ndu ande programme o tewti kon kadi ko wawi kon ƴanani kon guere o o yutal farasu almustaaru wono jonne puccu luɓangu wal mustajiru e luwangu wa kazalika ɗum almaksubu ko jattangu wa samuhu li sahibihi o geɓal ngol ɗon haare wonani joom maggu ɗon hoy
السلام كيف حالكم؟ عليكم السلام. لا يلتالكم. عليكم في نعم. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عليه تصور دنكا دفتر من دو دنكا الإرساد دنجانك في خروج الشرك في توحيد الإلهية كون نون تيتر وندن fuɗɗugo sirk on ka wotinngol rewgo Allah subhanahu wa ta'ala. ay rewgol Allah ngol no rewede joni noon rewgol mon laaɓede haɗa gilla goɗɗum ko ɗum ɗon metti heɓude. joni noon ɗum ɗon wawata andude ɗum a janngali ma ala andaki jannguɓe e tawno sadna aliya ɓe makiɗe andi woɓɓe maki tawno diina ko feere yaratena gandal law kana dinu bi ra'ayin la asfala al khuffu awla bil mashi. o so tawino diina ko haqqil e feere yaretena gandal masgol ko ley fo ngahanno masde dow on ɓa ko ley memata leydi ko ɗum hanna e molede kono pelle o mi yinla sallam no maska hoɗɗore fofongal joni noon so tawi wawa rewrentagol hunde haare ma andane ɗum wani ko ɗum jannguɗen ɗo ɗe hankim fi e ɗeɓal nam o ɓe nde husafata bun yaman laatno sahaba ɓen no lanndo sallam ko hen ɗum gollete moƴƴere nden heeɓo laaɗo on sifanoɓe o min noon komi ɓuureno landade ko hen ɗum bone ko honno bone heɓorto fi hen ɗum rentagol fiita on tigi ukko e bone on ko ɗum woni hakke ko woni ɓamo andi so tawi o daɗɗi bone on haray ko ɗum ɗon annimo joni si a tafi andugol moƴƴere nden heɓoto a tafali andugol bone on kene okkata bone exemple joni a wawi juulade ɗum ɗon julugol a wawi ɗum ɗon heɓugol makidi kono a anda riba ko yonte riba fi a heeɓi mbuɗi tum ɗum jawnalema ceerno haɗa andu jula yagal ngal anda riba ko honno heɓorto ɗum andi ko bone on wiyete riba ka bon karaba ko ɓe inni mbuɗu goto riba ngu neɗɗo ñaami hara mo andi fii mum no ɓuri jinaji 36 bone muɗum on ɗum hanaka andede bon haɗa kala ko wiyete kon julajo no duwa janngude ko wiyete kon dame fi boyoyi on fi ngewu ngu ɓaare karama ko ɓen wersinaki waɗangol en ɗum fi hen ɗum ga moɓo tum ɓa ko daroyte ɗum aɗon ande en janggi hadis o hankin ammalihi min ayna iktasabahu fima anfaqahu jawdi makko ndin kontundi heeɓi ɓandi heeɓi kadi kontundi naɓira poye jiɗiɗi ɗi mari aray hande ko wali haza jaa al islamu bi tahrimi a taswiri hande ko fi photo wonɗen janngude ko fuɗɗi waɗugol sirque on ko fewno zaman annabi nuhu sabu mahugol maɓɓe salihinaɓe maɓɓe moƴƴuɓe ɓen tawi ɓe golle anile yendi moƴƴa yimɓe rewoɓe Allah ɓe waɗi statiji ɓe inni joni waɗu kala ka wonen o ɗon waɗa statiji makko ɗo nandinamo e ka kabaruji e ka laawi ɗum woni ha waɗ meɗen ko fika ɓe mantore fiyoɓe mante no ɗum waɗanno ɗum joni noon woni ha ɓen ɗon guine feƴƴi guine goo lonti kadi ɓen feƴƴi iblisa ɗa andi ko mawɗo bonɗo woni ha o bogui ko hakkude ɓeya ɓenni waɗi ko allaji ɓe aɗinni babiraɓe mum ko ɗi rewa noon o cuɗani ɓe ɗum ɗon ɓe hande kadi ɓe watti rewgol ɗum ko ɗum ɗon poɗɗi sirque on toon saabu ɗum ɗon wali haasa ko saabu ɗum jaa ari al islam on ɓe taharimi taswiri harmingol ko wiyete kon ɗi photo ji walla an al musawirina e huɗugol ɓe waɗayɓe photo ji mahoɓe ko nande e muɗum waɗayɓe photo ji ata adda hon fodiɓe kadi ɓe
بأشد الوعيد كبري ساتودة كامبا كامبي كبري بوندة كامبا وأنهم كامبا أشد الناس بريد ساتدي من فوب عذابا لت يوم القيامة ينلم الرنجال سد فيه نورنا وصدًا كسكا قول لزريعة الشرك بون سيركو بعد جا دون مريوري دون هبا سيركو كفوتو جي دون كفي سكا قول لاول قول كالي دون هرمينانا ويبتي آدان إكا تقول مارتيتو المداهات ناندينغول خلق الله تقول الله عز وجل يقول دونغو وندرك هفتا أندوغل من هذه القصة إمرة دو قصة مدى لفو ما هادر ده حرف الشيطان رد قول الشيطان لأنه الله ما الله ديو على إخوة بيونغول بني آدم كلان قول بني آدم بابا أمكر هي جام فقول به مابه فيو جن غريوريها أو جام فيه وأنه كوني قد يأتيهم قندين عربي كانكو إبليس معرب من ناحية استقلال العواطف تلما كبانغ قول يترقل نوارج دي ودعوة إنو تقول ترخيب بكاري يدين غرير إنا في الخير كمؤجر وندقو أردم فإنه لما رأى نبينا في قامنوهم أنا بنوه بين ولوءهم يدقل بالصالحين مؤجر بين باو يبال بينو يدي بين مؤجر بين ومحبتهم لهم يكو بولد مأبكم دعاهم ونودب إلى الخلو ينتقل في هذه المحبة يقول لك يقول أيضا نقول لهم يا عندي إذا سيقول جوها يوتنامو بلاس ماكم نوار أبويكا وإني بحيث نك أمرهم كو يمري بالنسب الصور دار نقول لي دين استراتيجي تذكارية لهم تذكارية لهم كأن تنقل به كأن نقول عندك في مبلغ توصل أنت في مبلغ وهذا فوفا عندما كنا من ذلك دون التدرج بهم وسوين القلب في إخراجهم يلتقي من الحق مرك جونga إلى الضلال ada beka majer kono gerino ay ko on poyen nan adi arrude bedo buy inna bedo buy ma ido kono bedo mahem bedo hana kay jirede fi mudu wadem badi bedo den ta bedo den hakke be golani leydi ni yimbe yeddu beni mahem be ok ɗum haɓe mahi baɗi ɓe stratégie wallam yaksur nasrahu alal hadirin ha ɗaali darɗe makko ɓe fewdiɓe ɗon balso koni ɗum tadda fontino ila ajiyalihim e guire maɓɓe allahi ga tawtidiroje ɗen guire ɓe ara ɓe fa kasa wona ɓen on tawi ɗum ɗon ɗen hande kadi oni ronidirte ɗum allazina qalla fihim al ilmu ɓe mbiyata no fanɗi mum gandal وفسا فيهم تنساكي مأبه الجهل مجر ونسى فزينا لهم وكلني بأنهم من إبادة رغور هذه الصور إدون بعد وأنه إمبرمي بأنه روانو دي بأنه مرنو فاهم بأنه نار بيتي بني وباونو ها بأنه فئي دومون دين جوتي بجانغالون توي إيدو بدينا على جانغالون نرودي نوكيلو بدون عندي لكن هو دو بجوني هاي أبين أنا لا بمتابع كنت أبين سيخل مأبه بني أمبيريكا نودي بين يوم السنغال بين عندي يوم السنغال بين عندي نودي بين أي بين أجوني غوتو الصحابة من بيمتابع كنت أبين سيخل مأبه بواجد ده غوت لانشة هوري ما دنده كجهل نو كمان كبدا برا إذا ذكر سبحانه وتعالى سكالادون دي بين نسيخل مأبه جون نو كلاني بيرو عندك كلي باوتشيا وني بي فاندي أن غندان جانغو بي sakitike majjere nden on se fazayyana lahum o kirani ben non ibadata rewgo haasi suwar ɗiɗo mbaduji ɗiɗo ɗen surtuji stratégie ɗi waɗɗi ɗon an noon wano leyɗe endien ma ɗon sino wawi mbi siggana e photo ndi gongi ɓe ka wawga hum o liɓi ɓe on sawi fi shirkil akbar e sirku ɓurɗo mawde o wa kabiru وكابرون نبيهم بمون ينسى أنباء مأبن بقولهم سبوا لا تذرون آلهتكم وتون ترتوري وتيدي موندي آلهة وإلها واحدا عنده لغنك سبني آلهة قال الإمام ابن القيم رحمه الله
imam ibnu qayyim maaki yirmande Allah woni maɓɓe waqad talla aba gonɗi fijiri asheytanu cheytanu jiɗin asheytan fijiri bil musrikina sirkoɓe fi ibadatil asnam ka rewgol sanamuji ɗin bi kulli qawmin kala yimɓe ala qadre ogolin e nder haqqillaji maɓɓe ɗin fata ifatun feddego da'ahum o noddi ɓe ila ibadati ha rewgol min jihati bange ta'azimi al mawta ka mawningol mayɓe alladina suwiru ɓen waɗaɓe photoji mum kama fi qawmi nuhin ono woni noon feƴƴiro noon yimɓe annabi nuhu ɓen wa hada sababu oɗo sabu huwa galiba ko ɗum ko fooli ala awam al musrikina e ɓurde hewde sirkoɓe ɓe janggaɓen wa amma khawasihum amma ko herti e maɓɓe seeɗaɓe maɓɓe fattakaso ɓe jogui tigui al asnama sanamuji ɗin ala suwaril kawakib e mbadi koode al musratu ɓurnaɗe fil alami katagode fi biza'amihim saabu aaƴagol maɓɓe fena wa ja'alu lahum buyutan ɓe waɗani ɗen ɗon ne koyete andi fayna ko statiji ɗum ɓe mahi kon ɗuman ni waɗi cuuɗi wa sanadatu wa hijaban wa qurbana wa ja'alu lahum waɗani ɓeɗo buyutan cuuɗi wa sanadaton ɓe koohini ɓe wa hijaban ɓe waɗi heedo o qurbana mbaɗi ɓattorɗi wallam yazal haha fi dunia qadiman wallam yazal selal haha ɗum ɗo ɗen oɗo mbaadi sirku fi dunia ka ɗo ɗen qadiman ko ɓooyi o hadisan e ka heeɗi ɗum ɗo ha joni jokka nokkeli boyi kadi hari wowa kono waɗama kuɗɗama hande kadi waɗe nokkeli koye to naate ɗum ko wiyete ziaraji eke si ɗum duumama e muɗum ha arwey ɓuri koɓe waɗe no ɓawa fewn ɗo e ngaluji heeɓike moƴƴa piji moƴƴini hara joni hara ɗum alano ara num ɓe wawa déplace de tode woɓɓe go wawa ɓe moƴƴinde stratégie hara ɗuman labina ha ɗumanno ara ɓe rewayɗi sina jama wakkille moƴƴa kono inchallah ɓa Allah subahana ɗum wonni o renedi na kan ko guera wodo inchallah o ɗina Allah kan aɗa woɗi jokkuɓe siki Allah namno rewira o jaɓirta ma rew iwtaraɓe awa rasulullah sa sallam bugi guerɗo noon tefa ha anda ɗum ɗon sike ɓuyɗo juulay kono haɗa ɓe sirka haɗa ɓe anda sirka e woni saabu hen ko wasde gande ala janggude ɓayde janggude ko woni payi kum ɗum kadi ko jangi kon anda firo ala janggude firo ko wawno ko defte giɗɗi mo hayyaɓi e imugol ɗumaɗe mo gama harir kañum harir kañum e defte sora ɓe hujji ɓuy majje ɗum ɗen ne yowodira diina few janngol diina eɗen defte no serti neɗɗo on ko aqida islamia dowa feŋento ka ɓerde makko moƴƴa ɗum noon fimi ko jangga ɗum ɗa noon ɗum ɗa islam ɓurɗike heɓa fi andugol lo ara bo anno anda no firra qouran o walla hasan na fuɗɗorteɗe ɗum ɓuyɗo katoñi gowagol dengal ngal ɗo woɓɓe ɗo en kala ko wawɗa waɗa sarfu kala ko adda yewtere waɗa ɗum noon sarfu waɗa spiro adda nahawu fensita fof muɗum kono taw aqida ala ɗen noon goɗɗo ko wawi haala kam so tawi o maraka ɗum finde aɗa nafono kala woni a ɓurde wonde jangga wiyete kono al aqida islamia نعم وجعلوا لهم بيوتا وسندة وحجابا وقربانا ولم يزل هذا في الدنيا قديما وحديثا سيرى الهاجون وأصل هذا المذهب لسلي لاول من مشرك السابعة وعندنا في الدين المشرك السابعة كوبين وهم بين قوم إبراهيم عليه السلام الذين بن ناظرهم وغيرنا يمدون بتينون ذري في بطلان الشرك بنقول الشرك وكسر حجتهم وهذه حجة بينهم بعلمه قال المقول وآليتهم وهذه بيده جنgo makko ngon joni noon si amara gandal kono wata dartude joni inanude a jaɓal jangude ko gonga wonɗa teni Allah ko ɗum wi hay ko ɗum o wi ko wiɗa ko o wi haala ɓenni dallima e ɗum tawa anda asiki anodde donc oɗo ɗen sanna ibrahim annabila makko kanko tiɗodire maɓɓe saabiyankoɓe e guerde ha tigui tigui on o fooli ɓe hujje makko no jeeya e muɗum o andi numrus
ɓurano ɓaƴƴinani seeɗa naafo ɓayru naafo nde mano to kiitiroɓe wolta nder ɗum kono jeeya ko feññini ko kandi qur'ana o ɓaɓe gerdi ha o inni allah on koni on allah ko on warowo wurnita ko inni min kadi mbiɗa wawi warde mbiɗa wawi wurnita ko inni awa bisimilla temo joguino kasalamo goɓe wadde ɗiɗo ɓe fof ɓe wallina o yamide o ya ware on ɗon wara o inni accite o daawi on ɗumni o ɗuken ɗumni oɗo mi waɗima oɗo ɗumni inni a gasi o allah kam doro ita nangue kapul nangue ñande o naɓira ka hirnangue an kadi ɓawini ko allah ittirigue ka hirnangue naɓira ka fulnangue foytallade o muga ɓe ba makko le wori asara ono tawtindoya nde bande ɓaya ko pay ko goto onono de naɓire ka ɗiɗi sala wimo ɗo ɓe gerde makko ala ko ɓe gerdade ɓe mahanimo suudu ko ira ko waɗi ɓe waɗa haali baafal ɓe ƴettimo ɓe bugimo kadi min zaniq ko ɗon ɓe buginoma ukki ka nder yiite allah wi yiite gen o ya naaru kufni bardan wa salama ibrahima allah yamiri ngeɗo ɗe yiite yo nge laatu ɓuuɓo nge ɓuuɓo kadi hissinowo ibrahima sina ɗo so waɗa salama on ko ɓuuɓo ngo woneno sappo ɗum ɗo fof ko fiyen ɗum o naafi bakke ba makko wonno guerde regoy o naafi bornure kadi fottina e teere makko wonno guerde regoy o naafi magasan makko ko fi hen ɗum ko fi kalimatu la ilaha illa llahu no tabitara e hoore ɗiɗo leydi ayo imamul muwahhidin seydina ibrahima annabi ibrahim naam o fooliri ɓeeɗo hujjaji ɗin gandal makko ngal o muncini sanamuji ɗin hen ɗum doole makko e juuɗe makko ɗen ko warno o landi ɓeyni komɓe waɗi ɗum ɗo ɗon ɓeyni inna samina fatan nani sakata no inni ibrahima no aybina ɗiɗo sanamuji ɓeyni kanko waɗi ɗum ɗo ɓe nanguima ɓe addi ɓeyni lande mawno ndu wata teɗirane mo jowi e mayri a muñcuɗi mo fi ko hujja daro ɓelandi ɓeyno ɗino wowla ene ko rewanto noon ko wolata ko ɗum faalno mannani o je ko rewano ko wolta ɓe uggini ɓe tawi ɗum ɗo ɗen ɓe ley ɗum ɗo dey manni kono ɓe tawi ɗum ɓeyi fenade maɓɓe nden kono ɓe jaɓali ɓe tadda golle andi mo commencé yan woni o liɓama andi ko liɓama ñanggaɗo ene wakkiloto ɓanano ko goɗɗum eya o liɓa kono ɗon wawanoma so e laaɓi pos wa talabu tahriqihi ɓe ɗaɓɓi sunnugol mo kanko annabi ibrahima wa taifatum fedde ukhra wonde goo ittakasat lil qamari sanaman ɓaɓe guerde makko aɓe ɗaɓɓi sunnugol mo ɗum kadi ronkiri susde conseil o yalti irak warde leydi palestine nga kanko seydna ibrahima idan o winni fedde goo joguitike ga lewru ɗum sanamu wa taifatum ukhra ittakasat lil qamari sanaman wa zaamu ɓe aajigi ɓe feni annahu yustahaqu l ibada o ɗum no hande e rewede wa ilayhi tadbiri hada al alami asufley wa ilayhi koye mayru tadbiri on toppitande hada al alam ndeɗo tagore sufley joltude ley ɗum ko tagore leygande wa tayfate fete goo tabudu naara no rewa yiite ngen ko hum ɓen no wiye almajus ɗon andi ɓeeɗo ɗen ko no jeeya ka ɓe andanoɓe woni ko iran saydna salman farisiyu ɗum andi koye nde fedde ba makko kanko wonno lanɗo guite limi ɗon tumanna kono allah subahana taala walli mo kanko sorti e muɗum ba makko no yiɗnomo ɓuuri ko woni wo fayda ba makko hakke ko yiɗnomo jaɓatano yalta ha ñande goo ɗum andi ɓe humnomo sen janggueyde deftere nde falle janggude o hayto sahaba yeewi e konno feƴƴinirno koto kartata ko ɓeɗi toon o firti fes kanko seydnamo farisiyu bon ma makko ɓe ko ɗum rewe noon naar yiite ngen o tawi ɗum fedde goo tabudul ma no rewa ndiyan ɗam o tawi ɗum fedde goo tabudu rewa al haywanat mummunteji ɗin wodi rewa ɓe nayyi e ko nandi e mum o tawi ɗum fedde goo abadatil hayla ko pucci rewata o tawi ɗum fedde goo abadatil bagara awa ko nayi rewata
wa tafata fete goo abaɗade rewi albasar neɗɗanke alhaya wuurɓe wal amwat e mayɓe fof wa tafata fete goo ta'buduna rewa aljinna jinnaji ɗin o ta'ifatum fedde goo ta'buduna rewa sajara leɗɗe ɗen onon ɗeɓe fembata ɓe lesa on andi en jangi qissa iblis allah en kanko e gorko on to ɗandi kan iblis no wayli kiikala hum o yeeyi fof soppoygo leggal ngal tawi tigi tigi on kanko ɗo tigi tigi on o ƴettitedire nden kanko almuwahid wotiɗo allah on ƴettitedire nden o fotti onni kono ko ɓeereɓe ngal leggal toon fo ala soppude ngal leggal ngam rewata ngal na hanaga rewede iblis en awawa feccere fe ɗum ma ngal rewe ɓe guerde tigi tigi tawi ma ɓe piira o gorko mo wahidi on ƴettimo piite leydi jooɗi kaw reedu bon on tumanna o wawi iblisa ɗon few iblis en mi huuti on janngo kadi o wakkitide nden o ari ɗum ne ngari wono kane ñande few on kadi fotte makko o ko on tawo ko ngal leggal fala taƴoyde kaɓe rewta to ɗum taƴe ngal few ɓe guerɗe on e ha tigi tigi on ɓamo wotni allah foolimo ɓe négocie joni tigi tigi o acci joni hara ngal taƴaka kono joni hara ñande o mi waɗay mbuuɗi hasaba nanngal hakkum sa sima sa fini ƴetta ɗon ko woni sona ni yaw ƴettinne hooti wiyete bimbi ɓawo fini oto woni comme ça tawi mbuuɗi no toon en wiyete junah ƴettiɗo o dunkitori bon janngo muɗum kadi o wiyete tawi no toon ɗen o ƴetti kadi mbuuɗi ɗin o dunkitori nde ñande tan mum o woni wiyeti o to woni constation ɗaɓɓetori yaali o ƴetti hendude nden on se noon o yahoy o fottu e noon e iblis kadi wayni kono tawata ko taƴangal leggal wawa fene ɗum amaraɗen doole on sey ɓa ɓe teɓɓodiri iblis a towni mo piite leydi jooɗi kaw reedu o yaa fof yaa ɗon ko fuutade fes iriɓe ɗo watta e doole ala on jangi gisemo ɗum ande neeɓi koy ɓayni o wona miliɓuno o komin aɗon ɗum wondiri o law ko fi allah wonoɗa joni noon ko ɓawa heɓali mbuuɗi ɗin ko ɗum ɗo ndeaa itti ko intérêt ma wonɗa haɓande lawlemaɗe ko fi taw hiɗi joguiɗa fi allah joni noon ɓa ko mbuuɗi ko haɓanɗa alan ko ɓa tawali mbuuɗi kakko sasi ma ɗum ɗo ɗen ko tasa ko ibra tasa ko e ni haɗa tanki goɗɗo noddande allah subahana taala haray heɓa e cembe moƴƴa tawi noon woni ko fi hoorema tunda noddande tembe ɗen ɗo ittoto dey joni noon o wii wa taifatum fedde goo ta'buduna wal malaikatu malaika ɓen intaha kalamu ibnu qayyim rahimahullah o andi ko ibnu qayyim jawsi kamɓe iwtine yewte ilanema dowtoɗen haali ka ilanema ka seɗɗoyno ɗen ko kadi tala aba cheytanu bil musrikina ilanema toon haɗo ɗen ko kanko ibnu jawsi e yewti ɗum ɗo ibnu qayyim jawsi an hawri ala bas awatadama alhamdulillah akhdana alhamdulillah مزمل أنا قسم ينقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مزمل سمورنا في سديدو سومنا جانجي جانتي ماغول gollo e mo dastiri on ko adi ngol ko adi ɗiɗo ɗiɗi ko alagi ɗigira ɗiɗo fof ko lawɗi ari allah on inni ya ayyuhal muzammilu ko ayo suddiɗo komin layla imma jemma juula illa ka illan ko nana seeɗa andi law haɗi immagol jumma juulangol ko farilla kono allah subahana taala ɗon andi ko wi kon mo andi koɗin inna allaha yahdiru layla wannahara alima allan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min alquran on se sabu ɗum hande kadi wonte hande kadi naafe ata taw hande kadi farilla mo ittiɓa tawi ton personne jan ɗuuɗi nguure ɗaɓɓete ala budda mo remata o o aynay mo aynanta o yeeyay joni noon jihaade kadi no fayonditi
ɗon jemma ko e mo juula jemma on fof ceerno ɗum gara yadirta ka ɗum wawi so manne o daari o alla programme mo andi programme o tigi ɗum ande kadi jangge ko nani o ɓuran o inni kumi layla illa qalilan imma juula jemma koyna seeɗa nisfahu ko feccere jemma on a win usma ɗo wiyta men jemma on qalilan seeɗa ɗo wiyta feccere ne seeɗa aw zid alayhi ma ɓeyda ka feccere mum aɗatil qur'ana durusa qur'an tartila hakkitede ko tilawa jande tilawa ne harana aɗa janngol ila dow haali aɗa foofaade so daroɗa no hanna noon darorede janggira no hanndiri no harana ya hawjo haraɗa andi ko wonɗa kon wolde andi woɓɓe no jangga so hawji pande an ta ko wonɗa wolde gogo halfrede ne lannata aɗa kadi a wawata tigi tigi on kalɓe ko sellata so hawji pande inna menen sa nulgi allah wi miɗen fayi bugagol alay kadi o maɗa miɗen fayi werlagol e maɗa gawlan konngol sakilan teddugol ɗum hannde Zayd ibn Sabit radiallahu anhu no seyditani en ɗum ɗo yetti ñande goo o hay tippine rasul sallam tawi busal nulaɗo ngal no waali hoore busal makko ngal nden ñande o sikki o busal makko ngal awa he on ari hakke ko teddi ka koye ngal o sikkuno ngal huccotone makko ngal Zayd ibn Sabit nden ñande o hay ari na sallam tawi busal makko ngal no waali hoore busal kanko Zayd ngal o sikki wonde ko busal makko ngal heeɓe ngal muƴƴi ko joɗata ko teddi ko idan nena aysa kadi no filli wonde mon ala siwa hay aride maɓɓe hay ko fewndo bifi jeyangol wodi moƴƴa lakkade ngal o inna nasi'atal layli no saaji jemma ɗi hiya saddu watta an ko ɗo ɓurta tiɗinde mantagol ma tabutugol wago on ɓurta kadi ñinnude qiilan konngol immagol jemma janga ko ɗon ɓurata famude ɗon nde wayno a sohli ko goɗɗum ala golle goo ɗon ɓerde maɗen ko tranquille ñallal ngal noon haɗe ñallal ngal deeƴa ittu e wattu on ɗon ɓurata tabintinde inna laka no damma finna haari kañalma sabu han tan tawila juutuɗo fi ɗaɓɓere maɗa ne woɓɓe firri ngal noon woɓɓe go firri inna laka no waɗama finna haari kañalma sabu an waɗugol wiyete naafe tawila juutuɗe waskude janto istima rabbika inde joomma watta battal taƴoɗa ilayhi faade rewgol mo tabatil hatte taƴagol masalan taƴagol ngol lo naya jokkude makko ngol joggol ɗum toora jokkata ko safe si yani kala golle ko jokkuɗa anduta mo Allah wima on hewti accude ɗum yaha Allah yamirma ɗo yaha golle wata battal ilahi tabtila rabbul masriqi kankon joom funnangue wal maghribi e hirnangue ko kanko hande e ɗewal gonga wanggal la ilaha la reteɗo gonga illa ho kono kanko fatta hiso joguitama wakkilan hoolorteɗo wata hoolor goɗɗum koyne Allah subahana taala wasbir muñño ala ma yaquluna ko ɓoni kon wolude wa jorhum hajoɗa taƴoɗaɓe hajiran taƴande jamila lebande annuro taƴande goɗe labaka kan noon ɗo koye andu noon koye andu ko inna ɗon ɗo joni innaka ala khuluqin azim ko omona wasiyede ɗum yeyetede ɗum ɗo annon joni neɗɗo mo tawata goto anna e lawol ma on tigui woni hara a weltora a yiɗama haydare to tawi nawi lawol gotol ara haɓida to ko ɓa tum na lawol gotol jokku ɗum han hara fo Allah kama yiwde sikki ko naɗa ko noon guerde noon joni noon kemɓe inna ɗo ɗon yo taƴo taƴande labande ɗon sikka wasbir ala ma yaquluna wa hajurhum hajiran jamila koɓe jokke adina ɓen en andi lawol yettaki taƴo sahaba en ka kaɓe yetteɓe taƴande newinde wona sahaba en innaɗo ɗen joni noon wasarni o accidan sellam wa mukazzibina wal mukazzibina ɓe fennuɓe qur'anu fennulaɓe uli naamati jomiraɓe nemaji ngaluji fama hilhu muñannoɓe qalilan seeɗa e zamanu hara men hetodire na ko duumoto tagaɗo ko kambata duuɓi ɗin ko happa ɗum popali ko happa ɗum leni ko ɗo taguidi ɗum so anda arɗo ñande fayda wiyete ha kewtawata manna ɗum ko en dañi waɗa ɗum e ɗum
tanke Allah no yiɗi Allah ni wazarni man khalaqtu wahida nakugo wazarni man khalaqtu wahida ɗon ngo inni wazarni wal mukazzibina uli na'mati marɓe ngaluji wa mahilhum qalilan nennaɓe muñanaɓe seeɗa o wi kanko Allah inna laɗenano ko amen ɗo ɗen an kalan lette yagginirɗe wa jahiman e yiite jahim non wawa yonde ko gedduɗo ko ka yedduɗo naɓe o andi gey toon so tawi woni ko ka toon wo sumay andi yiite kañum so woni ko ka toon wo sumay ɗo e ɗum woni heewi andi haare buni arti ɗum ka ayo ɗen anndi koye leɗɗe ɗen leɗɗe o defireɓe leɗɗe ɓen ila o yaldi leɗɗe ila e fuɗɗi defude ɗon en si wattulama ɗon ɗen tawa leɗɗe ɓoy sunnama ɗon goy aranaka kembo on ɗen wolle ɓa kembo on ka wonde ɗuɗa ila ko kembo kadi ila ɓe fuɗɗo defira ɓen kembo ila ɗen si ɓe hollama ila e fuɗɗi defude kembuji waɗa ɗe moɓidirama ɗon ɗen ɓe innana kamɓe defi ɗe fof noon yiide kadi si nawama ɗon ɗen goɗɗum haara ɗum goni kon sumude ɗo e ɗum ne heewi haara goɗɗum waɗidde o ta'aman wono toon kadi ñamete za husatin ɗeɗɗowo wona feƴƴode ɗeɗɗowo kadande o azaban lette alima mosuɗe ɗum ɗo ko lettire yedduɓe Allah subahana taala yawma tarjuful ardu ñande leydi dilloy wal jibale ɗe pelle wa kanati laato wal jibale pelle ɗen kasiban jaarendi mahilan selbundi fopp muɗum wonta jaare no yoro yoron noon nokkutiɗa ɓawde wonno jamida baɗan sarat aw baɗa kanat jamida ɓawde woni fendi ɗum yoori awno to anta miida bikum o feŋiɗe pelle fitan yiɗe mo joni noon no fof itte kalno ko fof itte hannde kadi ɗaata hoya Allah wi inna minen arsalna min nuli ilaykum e moɗon rasula nulaɗo shahidan ko seediɗo alaykum dow moɗon kama arsalna min nulide kon ila firawna rasula nulaɗo on noon kadi waagite moƴƴa min nuli e moɗon nulaɗo Muhammad sallam ono min nulino firawna annabi Moussa kono firawna kan yeddi e nulaɗo makko on on noon kadi tan wowono firawna ko ɗum wawi on yiyatagol en yedden annabajo men on tawi waɗɗum enen few gomɗinen mo enen kono fa asa firawnu rasula firawna kan yeddi nulaɗo e muɗum on fa akasnahu Allah men nangire akasa nangal wabilan sattungal firawna Allah nangi mo nangal sattungal fa kayfa ko honno tattaquna hulir ton in kafartum son yeddi yawma ñalande yajjalol wildana waɗa nde sukaɓen siban furɗuɓe hakke kulaleji gonne dañe pay koy ko yeyno furɗa konno yeddirto ngal onno hande kadi hullirton Allah son yeddi ngal asama mun fatiru bihi ko sekoto saabu kulaleji kotte ngal ñallan ko sattene kotte magga on ngal asama seeko kan laati ko waadu fodore Allahu maf'ulan ko huwetende so fodi o waɗay inna Allaha la yukhliful mi'ad ɗum tawa ko aadi makko kanko Allah subahana taala inna hasihi nde ɗo simore tabiti nde tazkiratum kode wajuni tazkiratum faman sha mo yiɗi ittakhadha jogito ila rabbi faade joom makko sabila lawol peewal aray wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin malgré yanayo ɗen capanɗe tato en jeeɗi ɗo ha teɗen capannayo nden ɗum haray alhamdulillah rabbil alamina enen hedditiɓɓe wonduɗen ɗo kadi ha kalannode haray darsu men on ko ɗo dari haray ɗen torodiri wakkilagol rewtagol ɗen mari ɗo balɗe jelu ɗen mari ɗo hande ñallal ngal fof janggo tenen talata alarba en tintiɗo en ɗo kadi e alkamisa yo taw hara ɗum ɗo ɓowriri e yande fayɗen andi ɗum ɗo ko accete ɗum kadi ɗo enen koko mantiɗen ɗo ko yettinten e woɓɓe ɓen ɗon kañ kadi yettinoya e woɓɓe ko noon ɗum hewtiren enen kadi hay ko wakkilagol rewto yande assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh